Di. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala man wala amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Muna-muna inkatan sa sanglitan iban pupudjihan pagsukur tupud sadya pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta tap iban pataurun daran sing kita niyo in salawat iban sin salam nato papanghu nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian itukbal na muday sab in pagsarang sukul amuin yari bihaw na tiranan kimikita dimurungog sin programa pagkabiaksahan sing kita niyo hatiap-tiap waktu biyahe ini in mahuli niya hitukbal na mo in sa salam-salaman kanyukatan salam kasila sa halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihayaon amuin masabot sing kita niyo pangadjian pagpatumtuman niyo tiyo yari na kita niyo haamuin pangadjian hakitab sin kita niyo ad-durusul muhimma li ammatil ummah pangadjian hikahangpu taglima magkulang maglabi. In pangadjian hikahangpu taglima hakitab ini amunain at-tahalli bil akhlaq al-mashru'a li kulli muslim. Amuin subay tuod in tiap-tiap muslim daing kato amuin mag-addat siya sin pangaddatan amuin syara kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na kita niyo makabalik pa amuin laong tabihan sin mga nagkasabot sin kita niyo sin lima bayaon sa dahil mga amuin beta hakitab dahil mga pangaddatan long niyabihan amuin subay kita niyo magaddat kaniya paragbuson sing kita niyo haamuin ginhawa baranta dahil naman haamuin kabatinan nakatatapuk iban sing kalahilan iban sing nakatatampal haanggaw tata. Amuin daraing haamuin pangatayan sing kita sambil pawa amuin kakitaan sing pagkahita manusia. Dahil mga amuin nasabot dahil di in subay im tiap-tiap muslim hambuk dahil kato mag-addat sing pangaddatan ini amunin asidku amuin subay aun amuin kasabunalan dahil kaniya aung kabunal sinamuin pangaddatan niya amuin sabat da bang unuin halaum amunin akwa amuin atin maksud dahil di lang tayong kahaupuan niya subay muslim bukon siya amuin duain pamayhuan niya subay hambuk da bang unuin haatay niya halaum pangatayan niya amunain hawa amuin lumahil palahilon niya pa amuin pagkahiniya piapanjalisin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in amuin halawm sin atay inyat to parakala niya iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab wayroon makaingat sin halawm sin kabatinan pangatayan sin manusia amurain Tuhan niya Rabbul Alamin. Adapunin mga piapanjari pagkahiniya di ato makaingat. Ning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato amuin tiutat magaddat kita maglakutabiat kita sin lakutabiat pangaddatan amuin bang uno na inhalawm amunain hakuwa. Sabab dahil mga manusia kamaumuhan marawin hakuwa mangiin halawm. Matawakan
marayawi sabin halaum mangiin hakuha. Bukon bihato yung kabayaan dahil di mga palangungan hapag-akama. Nasabot na tunay parakala long tamo nasabot sing kita niyo kay doon. Dahil nga mga mag-addat Muslim amunin aun pagkaamanat doon kaniya. Insyaallah ini karuana. Dahil hindi kita niyo tumagna amuin habihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabab nasabot na to na lima bayaon in mga amuin pangaddatan bang uno naman in pangaddatan amuin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin magaddat imano siya kaniya. Ini siya butin syait dahil di pila nga sulag kaniya bukon in mana tub na sadyari in pangaddatan si Muslim. Sa ini long tabihan piyasuok niya iban uno-uno pangaddatan amuin kabayaan dia akan sinaka matan Islam yan ha Quran iban sin sunnat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay amunya tukatan in amuin aplayun simbiya katutan yung manusia. Sabab in mga nasabot ini ni paida muna pabaransing kita iban sin parukain den kato. Yari kita niyo haamuin bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala palihalan sin amuin pagyanon amana. Imbiya kato manusia subay mag-addat sinamuin pagkaamanatan siya. Sabab tumtumon singkitan yung mga maastay manghud palanggungan ha pag-akama. In parakala amanat inini parakala dakula. Haakama ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil in amuin parakala ini bakas na siya kaya amuin kaya tukbal pakabudburan long tabihan pitong lapis langit iban sin lupa iban sin kabudburan bakas na inamuin pagyanon amanat ini kaya pag amanat kanila hipatanggung kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala sa inya tukatan di sila makakaus amuin tumayma simpagyanon amanat ini. Sababin amanat ini para kala dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia iyay masim manusia inamuin pagyanon amanat. Hangkan na kita ni manusia subay na to parayaw nin parakala ini. Amin amanat palihalan ta iban sin Allah subhanahu wa ta'ala damikian amuin amanat palihalan ta iban sin pagkahita manusia ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala biakato. Aun parman sin Tuhan na to Rabbul Alamin nasabot inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. In bunal to din amuin parihalan amanat ini bakas na sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kialabay ha kalangit-langitan ha kalupa-lupaan ha kabudburan sa in mga tukatan at niya wala timayma sin amanat amuin pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ni manusia wa asfaqana minha wa hamalaha al-insan. Manusia tay mas manusia pagyanon amanat dahil innahu kana zaluman jahula. Misaning kaunan si manusia
laong tabihan o pagkapahil-pahil niya. Kaya ingatan nato sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin manusia ang pagkapahil-pahil niya. Sa imanusia tiyay may amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in Allah subhanahu wa ta'ala piapan jari imbiya kato manusia supaya amuin magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piyakari kita maripadunya supaya kita magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inya turing mga amanat sintuhan na to Rabbul Alamin marikato taniyo. Inamuin ingkya pagjanjian in kita piyakari kita padunya magtag-ipon, magtaat, magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban palihalaon simbiya kato manusia in amanat yatto amuin kapag janjian tayban sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Hangkan na dahil di haamuin pagyanun amanat in manusia na bahagi patung kabahagi. Hamuin laong tabihan bang tapanagbuson in amuin ayat kaina iban sinamuin sugpat sin ayat sumunod dahin dito amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula liyu'adhiballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Amat yung parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi at tunabahagi imanusia patung kabahagi. Hangkan na rin ni amun sugpat sin ayat nasabot sin kita niyo panagnaad liyu'adhiballahu al-munafiqina wal munafiqat. Munafik usog iban sin babae wal musyrikina wal musyrikat amuin mga sila musyrik nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala usog babae damikyan wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat in Allah subhanahu wa ta'ala hati niya amuin nangampuni sin pangayo ampun kaampunan sin mga sila mu'min usugiwan sin babae wa kana Allahu ghafurar rahima. In Allah subhanahu wa ta'ala sangat inamuin kaampunan niya mari paka biya kato amuin manusia. Dahil di hamun ayat yato biya na sinagi in manusia haamuin pagtayma sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pagtunay na bahagi paamuin patung kabahagi. Aun mga manusia nagdarawa laong nilain sila amuin kaya tunay nila in amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa piaragbus nila sa kalahilan adapun in kabatinan halawm sin pangatayan nila larak bukun bunnal piuting in amuin kabatinan nila sin kalahilan nila ipakita nila manusia in sila bahasa hunta amuin nagtutunay sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa in pangatayan nila wala timutunay sinamuin amanat sin Allah ta'ala amunat yung pagyanon mga munafik hakan na in parman liyu'adhiballahu al-munafiqina wal munafiqat kabinsanaan siksa mga sila munafik usog iban sinamuin babae. Namo nato namuin bahasa hunta nagtutunay sin amanat sa hakalahilan sadya. In kabatinan wala to sila amuin timutunay sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun dahil sabdeng mga manusia hatungod sinamuin amanat ini wala nila tiyunay
in amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala lahil iban simbatin. Inya to amo na yung mga sila musyrik, nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian wal musyrikina wal musyrikat. Kasiksaan day sab kanila to. Kabinsanaan ha mga sila amuin tumpukan niya tureng ha mga manusia. Imunapik iban si musyrik, nag-aakad na sila karwa-ruwa, siksaon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun inamuin laong tabihan palbagi ani katu amunain nagpapalihala tiutunay amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala lahil iban simbatin nakatatampal iban sin nakatatapuk amunatu in mga sila amuin pagyanun ahlul iman amuin bunnal matan in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang kita mabaya makasud pa mga tumpukan jumlahan si mga bariman na hitunay tayo naman at sin Allah subhanahu wa ta'ala palihalaunta hakatampalan iban hakasipukan batin iban sin lahil subayat to amuin bihatun dagbus niya. Ang kanin mga amuin bariman, tumpukan si mga bariman, mga sila bariman in pangadatan nila, bang uno na in halawom, amunin hakuwa. Sabab, bang duwayng in halawom, duwayng in hakuwa, yung pagtawag at tumunapik. Bang saupama, inamuin, piasaran in amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala hakasipukan batin hakatampalan iban sin lahil mo natin mga sila musyrik nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sila amuin piapalihala nila in amanat sin Tuhan nila Rabbul Alamin lahil iban sin batin nakatatampal iban sin nakatatapuk amo natin pagyanun wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Sila natin mga pagyanun dahil ayat mga ahlul iman bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narayang mga amanat pagyanun dahil amo na in subayta palihalaun inamuin hak sin pagkahitaipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing naman laong tabihan hakaul iwan sin piil. Amuin laong tabihan aong kamumpaatan niya daing di hadunya labi-labi na hadlaw akhirat. Hati niya magpalihala kita sin amanat sin kapatut antara ta magkahimano siya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hakaul naman iban sin piil iban sin amuin ununo na amuin karayawan kaya pag amanat kato sin daing hambuk labi-labi na damikian in aunday sab amuin kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin piag amanat marikato usubay ray sabiat to ayaran sin biya kato manusia inamanat sin Allah subhanahu wa ta'ala haginahawa baranta dihilan kita pangdungog dihilan kita pangatod dihilan kita makatali kita marayaw kayangatan kita sayo iwan simbukon iwan singkatan ang gaw tak baranta. Ini ni amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ditamanjari amuin laong tabihan di palihalaun. Supaya nato palihalaun in amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan kau pamaranan marayaw. Wayroon sakit-sakit niya. Dihilang kau dagbus marayaw, pangdungog marayaw, katan hanggaw tak mabayaon. Tiukbal kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lapas dahil hakataan aib.
sa imano siya, dihilan niya problema yung ginawawaran niya, inyan, hangkan na aun waktu, aun hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala liyangan, amuin, di taman jari, hinangun in hinangyaun, sabab, sinamuin amanat, yarikato, ipapalihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa imano siya, kakausan niya yato amuin, kangiun, larakun, inbaran niya, masanyang mayroon sakit-sakit, himinang siya sabab amuin kasakit kaniya. Aun waktu na Allah subhanahu wa ta'ala, aun dahil mga para kada biya tu hiaram niya, di mo manjari at hinangun, sabab hikamu darat pamaranan mo, inya tuliangan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kita ini manusia di taman jari, in amuin, baranta, piag amanat, kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kangiun siya. Subay takatan, amuin palihalaun, usalun ta pamarayaw, paamuin hikarida, kato tanyo sin Tuhan na Rabbul Alamin. Hakan na, bukun kaun parman sin Tuhan na Rabbul Alamin, inna sam'a wal basara wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bunal to ini amuin mga pangdungog tayo ni pangatud ta, iban sin panali ta pangakal ta, pangatayan sin kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingkatan niya to, hati niya, amuin, laong tawihan, bang tari palihalaun, inya to, dumatunging waktu pangasubukato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na, bang uning kaya pag-amanat kato, subay ta palihalaun. Inanggaw ta, baran sin kita ini kataan, subay sin kita niyo palihalaun. Sabab ini amanat, kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinagi pagpalihala sin amanat ini, muna-muna amuin parakala ta iban sin Tuhan Rabbul Alamin. Pagubos, iban sinamuin pagkahitamano siya. Aun amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, subay tato palihalaun, itunay ta paragbusun ta, iban sinamuin amanat, sinamuin pagkahitamano siya, uno na amanat, kiyanganan, paamuin hikarayaw, insyaallah subhanahu wa ta'ala, mangyat turihito na isin kita, amuin to makalanggal sara kita. Hakan din Muslim, subay sila mag-addat, maglakutabiat, sinamuin palihalan amanat. Mataw din kato, pagkarita maripadunya, kalupahan tayong mga bihay ni. Kan nasubay aw din pagpatumtum, simpakan niya pa kanya rin kato, hasupaya, in kita di kita malawa, dahil hatiranan, makatumtum naman kita, paamuin, bangunuin amanat, kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarab misanin kita manusia, bang aun tiyokbal mo, pahambuok tao, law mo katuan pahambuok tao, wala niya tiyunay, magproblema yato kita, malagwi yato kato. Iban di na kita mangandol, kumangiinin pangatud ta kaniya tubihan, nabiyadinin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan naon pa, parman sintuhan na Rabbul Alamin, ya ayuhalladina amanu, la takhunu Allah war rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'alamun. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitna, wa anna Allah indahu ajrun azim. Angkan nain Tuhan na Rabbul Alamin naghubaya-hubaya tuod ayat siyabot na to kay doon, ya kamu mga bariman, amu in la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum. Amu in haliun kita, amu in maghayanat kita, muna-muna pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin rasul niya, iban laong tabihan, wa takhunu amanatikum. Damikian inamuin aun mga amanat hantara sin kita, subay tapalihali aun wa antum ta'lamun. Inyat to, law na sin Allah subhanahu wa ta'ala, kahatihan nyo naman bangunin pagyanon amanat, sin pakanya rin kanyo,
muna inamuin amanat kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil di wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Sebab misalin mga amuin kaanakan iwan sin pangalta, ini ni amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyahati ka tanyo sin Tuhan na Rabbul Alamin, wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. In mga amuin pangalta iwan sin mga kaanakan niyo, inyan amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inyan tumtuman niyo fitnah. Wa anna Allah indahu ajrun azim. Sabangnya tu amuin wala kiapit na kato yung mga pangalta iban si mga kaanakan, insya Allah subhanahu wa ta'ala makabakita niyo amuin karayawan dakula dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inkamatauran si manusia mapit na tuod sila sin pangalta, mataod na in manusia akan na parakala delikado, parakala makabuka siya, mataod din ang mga manusia wala kaya tunay amanat muna sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin pangalta, sabab sin kaanakan, sabab sin mga panganak nila, family nila. Inya to fitnah. Amoy makapit na kanila, di nila ikatunayan amanat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangalta, amuin kiabus kanila maniu-tiyo, di na sila makatunay sin amanat. Pag-ibadat, amuin maksud, piyakari sila sin Tuhan Rabbul Alamin. Maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyapanjari sila. Kiarihilan sila, kiabusan sila alta maniu-tiyo, nalipaka na. Wala na nakapag-ibadat, wala na kiatunay namuin amanat. Muna Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na misan in hak, sin alta, misan, di niya misan ikatunay. In pagzakat, in hak, sin miskin, hapa ang alta yaon, di niya misan ikatunay. Demikian, wa auladukum, amuin, mga kaanakan, inyan deng mga pit na dakula dahil di katuha dunya. Pila ni manusia magbantog sin kaanakan, sin taod, sin family, sin lingkat, sin dayahan, sin inaginis nila namin anak nila. Sa kialupahan nila amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intarbiyaw nin anak suway mag-ibadat patuhan. Naray hindi dahil mga musiba sa lagu-lagu, amuin wala nato na-apply, amuin pag-ianon suway nini mag-addat kita nyo sin addat, amun pagkaamanat, amun pagkaamanatan kita nyo, muna amun amanat kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin amanat sinamuin manusia pagkahising kita nyo, amun hutunay tuod. Dahil ang mga kaanakan, pila sa dyan manusia, bihayaon, inamuin, aun waktu, in maas, amuin timutunay sin amanat, sa anak wayroon. Aun waktu sabihin anak laong tabihan limag gumayan amuin nakabatok amuin amanat piag amanat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in maasway roon nimpalihalan di in pakanya rin kato manusia bangkitan nahabuk family bukun naman in kawajiban tumunay sin amanat atau kaya pag amanatan maas dua maas atau anak katanya tu kaya pag-amanatan subay tumunay sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kapalihalan sin alta ininisyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga pitna sa lagu-lagu manusia alta iban sin kaanakan ini aun waktu hadarat adlaw kiamat amura ini makapiligro katutanyo katan inamuin family kaanakan bang wala nato kiyatunain amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ni ibtila sin Allah subhanahu wa ta'ala
panisting sa lagu-lagu sintuhan na to Rabbul Alamin subay maayad inamuin tiap-tiap kato tanyo manusia. Angkan na rin mga amuin subay Muslim mag-addat simpangaddatan ini amuin magpalihala siya sin amanat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palihalaon niya in amanat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna amuin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya amuin mag-ibadat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala hitunay niya in amanat amuin dia akan kaniya sin Tuhan niya Rabbul Alamin iban layuan niya inamuin pialayuan kaniya sin Tuhan niya Rabbul Alamin damikian in amuin amanat sin pagkahiniya manusia biakan niya puno kataan lang tabihan di na kita makasabot habuk-habuk sa inyo to palihalaon niya bang siya pianganulan sintao palihalaon niya marayaw pianauan daing naman habis sara ataw haalta ataw auno na kataan subay niya amuin palihalaon in pagyanon amanat dahil hakan ni Muslim subay siya amuin pagkaamanatan siya bukun siya amuin hayanat inya turay nga mga amuin pangaddatan bukun marayaw iban katabi at si manusia wayroon makatayma hatao amuin long tabianin tawian hayanat amuray namuin matayma sin manusia pagkahiniya karayawan siya sin addat sin pagkahiniya manusia bangin manusia yung pagkaamanatan bang di wayroon taulong tabihan amuin mabaya sinamuin manusia biakan nyari kapag kaamanatan angkan na amuin bang jumatuin manusia labi-labi na biakato Muslim amuin di na maka-apply di na amuin mag-addat sinamuin pagyanon amanat ini muna-muna inkalaukan niya ginhawabaran niya makalapay pa siya parugaing daing kaniya sambil paghula niya katan kauman hula katan alta kumangi ito katan lumaton kita paamuin daing mga atinya pangaddatan amuin siyara kato tanyo sinara matani Islam amun na yung pagyanon wal afaf daini sabot sin sheikh amun long na wal afaf amuin maghali kita magaddat kita magpalihala kita sing kamarwanta amuin magpalihala sinamuin kamaruan daing naman hausog sambil pababay in maksud dahin di amuin magpalihala sing kamaruan amuin lumayo kita rin hinang pawahis amuin hinang bukun marayaw bang kita makahinang sipay ispiak kalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hinang yaon kumangi inamuin pamayhuan ta in story ta in pagkatao tabi akato manusia pagkahita muna Allah subhanahu wa ta'ala biya na si mga amuin laong tabihan hinang bukun marayaw amuin paghinang zina dahil di dahil mga atin niya maksud dahil di amuin magpalihala sing kamaruan in usog iban sing babae amuin di siya matuhuma hahinang amuin mga hinang hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sing mga amuin laong tabihan hinang bukun marayaw miyangi sin Tuhan Rabbul Alamin amunin hinang zina angkan na in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot halom sin Quran mahamulya wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihimullahu min fadli daini parman sin Tuhan na Rabbul Alamin wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihimullahu min fadli amuin mga sila di makaraos
long tabihan mag-asawa, nabukon bang sila di na makakaos mag-asawa, amuin himinang na sila sinhinang bukon marayaw. Bukon na mo yadto. Tubakad sila sinamuin, aun dasaan waktu, kadijiki anda sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin hikapag-asawa nila, hikapalihala nila, sin kamaruan nila, amuin di sila makahinang sinhinang hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanay Muslim, subay lumayo dahil nga hinang amuin marasi amat to pahinang yatto. Ang kanay misan amuin bang dumatong imbaya ni alawang tabihan mag-asawa, imbaba ibiha magbana, bukon ni ma na yatto, bang dumatong na yatto amuin himinang na siya sinhinang kabayaan niya, di na siya makad, amuin haatulan, bangunin atulan, hipapahinang kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubay imbiya, mga manusia, labi-labi na imbiya, kato tanyo Muslim, amuin, magaddat, simpangaddatan, amuin, dahil magpalihala, sin kamaruan, supaya, amuin, ininilay nga mga ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, inhinang maksiat, inihinang dia akan amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in papalayuon kita, dahil hinang amuin langgar sara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na, amuin nasabot di sin Sheikh, at niya, subayin kita, magpalihala kita sinamuin kamarwanta. Ayaw kita himinang sinhinang amuin bukod marayaw. Langgar sara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw niyang kaywanan manusia, bang di makakaos, long tabihan, amuin, mag-asawa himinang na siya, sinhinang bukod marayaw. Bukod ka amuin, harugayng hadis, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang di na makakaos, mag-asawa pa pagpuasa na sa dyan, to amoy atuin mahinang proteksyon, amoy ni kapalihala, kanila, inamoy magpuasa. Inya to dia akan tato taniusin, akamatan Islam, muna yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyandaan kita, akan na, amuin nasambut pa hadis sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man yasta'fif yu'ifahullah. Isiu-siurain kaniyo inamuin long tabihan ng lagdan, amuin mapalihala yung kamaruan niya, inyat to, at inapalihalaon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanin tao, maksud niya sa upama, amuin nang lag siya paghula, supaya mapalihala in aurat niya ri makatupaharam, makatupahamin hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to, atin niya, amuna to inamuin, palihalaw na siya sin Tuhan Rabbul Alamin. Nagtuyo siya, imaksud niya, supaya mapalihala, di siya makahinang sinhinang bukon marayaw. Ang kana, bukon makamuka, inamuin kamiskin, in kawaisin, kaway kakaus, bang imaksud mo amuin, hasupaya, himinang kau sin dan, amuin hikapalihala, sin kamaruan mo, supaya kau di makakatupaharam, insya Allah subhanahu wa ta'ala, inya tutabangan kau sin Tuhan Rabbul Alamin, maukab inamuin rejeki mo, masawab sinamuin hikalayo mo, dahil hamuin hinang bukon marayaw maasiat, patuhan mo Rabbul Alamin, inya tu palihalaon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanara ini, innamal a'malu bin niyat, dipindiyan aniyat simpakanya-pakanya. Aon kaywanan manusia, imaksud bukon marayaw. Nabang imaksud ta amuin laong ta magpalihala kita sinamuin hasupaya in kita di makakatto pahiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin atuin sa lagu-lagu, amuin makaagad kita pangaddatan laong tabihan, amuin magpalihala kita sin
kamarwanta muna-muna hakal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala supaya aun kabakan sin kita karayawan. Iban sinamuin pagkahita manusia, punupay namuin dagbus mo sa upama bangin ikaw amuin himihinang sinlanggar sara hiaram sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Angkan na biya ka to manusia, magtuyo kita amuin dan marayaw. Hasupaya inyat to hasusungon in Allahu subhanahu wa ta'ala amuin tabangan niya kita akan na siyabot na tuha ayat kaina wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yugnihimullahu min fadli. Hamanga sila amuin aun waktu saukat na kau di makakaus biya mga ingkeba na mag-asawa nabang kau di makakaus bukun mo inbaran mo amun hikat to himinang nakaw simbukon marayaw. Lumag na kaumisan uno na. Inini amuin suway tapalihalaon daysab inamuin deng naman hatiranan sambil pamaksud yato kataan hasupaya in biya kato manusia muslim magpalihala kita sinamuin bang unuin dia akan kato sin Tuhan Rabbul Alamin hipapalihala sababin yan bang kita makad singkatan amuin laong tabihan dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun dayan katan amuin tutungbasan niya pamarayaw daing naman muna hadlaw akhirat iban sin parakala dunya. Sabab bang kau mangliulakad habukun parakala mo inyat to muna layli naman hadunya labi-labi na hadlaw akhirat bukod na marawing guwa niya. Ang kanya magpalihala sing kamaruan sing pagkatao amo hindi siya makahinang sinhinang langgar sara biya na sing mga pagzina inyan dahil mga amuin pangadatan siyara kato taniusin Allahu subhanahu wa ta'ala. Demikian in subay muslim magaddat sin pangaddatan among pagyanon aung kasipug niya. Aun amuin subay muslim aun kasipug niya bukun ni muslim mayroon sipug. In biya ka to manusia bang mayroon sipug niya makahinang nasadya sinamuin hinang bukun marayaw katan. Hindi nga mga sipat sa rayaw-rayaw sim manusia labi-labi na biya kato muslim subay aung kasipug niya. Sabab in amuin kasipug mangdahi siya paamuin laong tabihan pahinang marayaw sadya. Dapon inamuin taway ron sipug niya in kamaumuhan marasadya siya paamuin hinang bukon marayaw. Kanain kasipug ini in kasungan niya sadya karayawan. Wayron pasalin tao bang amuin malawa ng sipug niya. Kita na tunay kahalan sin amuin bihayaon zaman. Bang malawain sipug sinusugiwan sin babae sin manusia kita nyo yung kababayhan magpakuha sin aurat niya. Dahil nga mga amuin sangi dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala mangidag buwas aturon amuin magpakuha tawin aurat niya. Way na mangidag buwas aturon amuin hipakita mo hamano siya hindi mapatut hipakita. Nabangin mano siya malawain sipug niya. Wayro niya tubalikan niya kana aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahi fasna ma syi'it. Bang wayro na sipug mo hinang nako sing kabayaan mo. Ang kana ini ni pamando ini singkatan kanabihan sambil na inamuin nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'it. In
mga sila amuin nakauna pa yato kanabihan iban na sin bihayaon sibu katanin pamando nila, sibu katanin advice nila, inamuin banda nila ha mga umat nila, idalam tastahi pas na maasita. Bangwayron na sipog, doon kaya mo hinang nakawsing kabayaan mo. Hangkan na in kasipog ini, dahil ha mga sipat marayaw sin amuin pangadatan siya katutan yung siya rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga laong tabihan amun sa lagu-lagu amuin subay kita masipog muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aun dahil nga mga manusia makakaos in kaway sipog nila lumanggar sara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misalin ha zaman na tubihayaon, aun magtubang aun mga protocol, amun di ka magmasya, aun mang kaway nagmas, manumanda ka pagkahimo manu, sa babay, way ka nag-usal pis masya aun, bang habihayaon. Sa habihayaon required, at iniyahin ang atulan. Yato, pamano siya, biya kato. Ngayon pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay, in manu siya, labi in sipog niya, hauno-uno amuin dia akan kanya sintuhan niya Rabbul Alamin. Kakitaan siya, wala siya himihinang sindia akan. Sa kakitaan siya yato siya haliangan himihinang. Amuna tuin amuin sa lagu-lagu subay aun sipog simbiya kato mano siya Allah subhanahu wa ta'ala. Sa daing ha mga amuin problema rakula simbiya kato manusia bang pa Allah subhanahu wa ta'ala kamaw muhan way sipog si manusia. Angkan na lang nila magpakapamong misan lang nabihan buko na ko mag-iibadat bang man marawin addat ko magparayaw ha kaibanan aun sipog niya ha pagkaibanan manusia pagkahiniya wayron sipog niya Allah subhanahu wa ta'ala. Way nasangi manusia amuin biyahya tuwing dagbos niya. Angkan na, bang bunal kita aun sipog, simbiya ka tumano siya, subay kita muna masipog, patuhan na to Rabbul Alamin. Amo na inin sa lagu-lagu, amuin laong ta, subay kita magkasipukan, bang kita amuin kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon himihinang si mga liyangan niya. Wala kita roon, hadiah akan niya. Sa imano siya, di niya ito magkawista amuin kasipukan, patuhan niya Rabbul Alamin, in kakitaan siya, bang hariya akan, wala siya rito, sa dito siya haliyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita amuin, biya ka tumano siya, hindi akan kato sintuhan Rabbul Alamin mag-ibadat, magsambahayang 5 waktu, magpuasa, magzakat, maghaji, maghiminang sin rukun Islam 5, magtabon sin aurat, magkataan mga diakan. Sa imano siya, di siya maluman pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya makadsimbihato, sa makatawakkal pa siya, ingkaway sin sipog niya, nagkakaon siya, mamanja siya sin nikmat, yaon siya hamuin katan kanikmat-nikmatan sin Tuhan Rabbul Alamin, sa aun dia akan kanya sin Tuhan niya Rabbul Alamin, wala siya rin dito, sa bang dito haliangan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ito siya rin dito. Di siya maluman pa Tuhan Rabbul Alamin, kakitaan siya nagmamaksiyat. Sa aun waktu bahasa, maluman siya manusia pagkahiniya. Naray di bang way nakaluman mo, way nakasipog mo, hinang nakawsing kabayaan mo. Sabo ko ni ma na rin di laong mo pagkaway na sipog mo, way nakaluman mo, himinang nakawsing kabayaan mo, bat di nakaw atin niya bistahon, siksaon, ajabon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang nakawsing kabayaan mo, sa iban siksa sin Tuhan mo Rabbul Alamin, bang kaw himinang sinhinang
amuin liangan sintuhan, wala kau doon hamuin diakan sintuhan mo Rabbul Alamin. Dahil nga mga amuin long tabihan, subay biya kato manusia, amuin maluman, masipog, amuin kaluman, kasipog, antara tayban sin pagkahita manusia. Inyat tukain na, amuin parakala tayban sin Tuhan ta. Inasubay kita masipog pa Allah subhanahu wa ta'ala, himinang sinlanggar sara, muna-muna, di magtaat kaniya, subay at tumaluman kita, masipog kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naray di, sumud din ito hakasipog, inamuin, subay kita raysab, maluman, hapag kahit manusia. Bukun kita atin niya, maglangay sinlangay bukun marayaw, maghimumungan sin himumungan bukun marayaw, magtamungon sin tamungon bukun marayaw. Sabim, hapag tamong, hapag bisara, umbang payaw, hakatan, bang kaumin biya, amuin kignut kuhibal mo, subay ko masipog. Hapag kayo manusia, bang kau makalangay sin bukun langay marayaw, makahibal sin hibal bukun marayaw, makahinang sin hinang bukun marayaw, imbiya ito bukun, nakan na lang na biya sin nasabot na tukay na, hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang way nasipog mo hinang nakaw sin kabayaan mo. Sabo ko ni maana atin niya misan ha dunya, basa unta bang way sipog mo, himinang nakaroon ng larak nakaw sinamuin kuan sin tao, nanakaw nang indaginis nakaw, di kaw saggaw sin mananaggaw, atawa di ka hukumon sin manghukom, biya dinin Allah subhanahu wa ta'ala. Law mo, way asal daw way rasipog ko, manakaw na ako, way rasipog ko, magbihay ni na ako, way rasipog ko, hukumon da ko si maghukom, saraon da ko si magsasara. Nabiya dinin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda mo kunin maksud dito, akan na dahil nga mga amuin pangadatan sin Muslim subay ang kasipog niya. Ang kaneng bang ang kasipog si manusia, bayang sipukon siya, insipog yato, inyat tumangdahi sadya, hikarayaw kaniya, di at tumangdahi, paamuin hikangi kaniya, labi-labi na amuin lang tabihan, dahil di naman hadunya sa biladlaw akhirat. Aun waktu inamuin kasipog kaluman si manusia, ini ni kapital dakula, amuin di siya makahinang sinhinang bukun marayaw, amun langgal sara muna pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sinamuin pagkahinia manusia. Na maray patubtubon na muna sa jarito, sugpatan na tuman ha amuin waktu bihainin sa Allah subhanahu wa ta'ala, magsukol kami kanyukatan, amuin bihayaon nyari hatiranan, dimurungog, timatayngog, kimikita, magmaap kamukatan, mangsaw pa maong mga kabtangan na mo, wala ima mo niya to kamo sadya, bangaon ima mo niya to baha taupik, iban amo niya to inamuin atin niya, akaron sin kita niyo, patubtubon na sadya, namo dahil dito inamuin kabtangan sin kami, may mahuli niya, amuin, tukbal na mo dahil sabin sa salam-salaman kanyo katan, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.